Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamau Sanram Constituency Welfare Organization Shillong, kabadai kakinhun kinongshong shnong Kamau Sanram Constituency, kibasa ah Shillong, da kajing kershan UMLE Kamau Sanram Constituency uba HM Shangplyang, kalapentip bahkan pendong biang ya kajing sam kusnam syagi samla puli, kibapas baha mentau snam arhajar arpuar, kata tang kibayo 100%, shaneng nadu kibapas ya ka matric ni secondary school living certificate, HSSLC, degree, hadu master degree. Kumta kaseng kala kerpat ya baro ki samla puli ki bapas ki exam ban pen poino ki kod don kam ki bala dep xerox kum ka mark sheet, birth certificate, dor passport size kawai, epic ki kmi ki kpa, number phone. Kala kerpat ban pen poi ki kod jing don kam hapo khatsan tarik unaitung arhajar arpuar, harilum offset printing house, kabadan ho sun, hajan office DI school Shillong. The Kumleshibun yapi baro idon lang ne naka seng jo Kamau Sanram Constituency Welfare Organization Shillong. Den ngijongang de kum presiden yang kan kaseng. Den idon lang ne ba bares kum secretary ba darwen di khot barman isiang komandasya ba ibor. Idon lang ne ki predikot jangi jangka kaseng jong kinong Kamau Sanram Constituency ki basa hamne hang ba Shillong. Kimtang idon tah ne nama kidon ki predikot jangi kim shimla banwan nomor kidon kidaw bumna pia. Kimtang iwan man pentip syapi ba kaseng jangi kadai kaseng ke bang ila seng adu sna majakat nyeu. Ya adu sna majakat nyeu ila sedang ban sam award ya ki bapas baha. Kamut depa percentage sejong. Adu kelas custom, bapas custom ne SSLC. HSLC degree, master degree terta. Teng ila peteng ni di sam award kejongi hadu usnam aja khandai. Teng rai nomor kawan ne covid arja arpel bat arja kuai ni kimla syum pelong mah to por ka sarkar ka kebu ke perking bang imlong pelong jing apet ba. Tegum tah to por ni kerpat iki samna pule ba kimdai ban sini ai. Ngimla ban pelong bajing sam award ha to por nomor ba kadon to kajing thamdam. Tegum tah mentau snam ba ka sarkar ka syak biang ka along alut biang ting sukemen ba patip syapi ba mentau snam in pelong biang ek ne kajing sam award rengkat kajing kersan lang MLA jongi ba HM Shangplyang kumbai la kersan ngi adu basdang akpor ba in pelong MLA ro DMI ba kersan ba adu menta belong MLA ro iklam i yangi ni sukemen ai burong kok i MLA jongi ba HM Shangplyang tin idon lah ne tangkil khot ni ko ban penbenah ne yaki jing tip yaki jing batai banyak namenta ki samla pule ban submit ini kot ki bapas jong tau snam arjar arpuar te mentangi i bang yo tang resort jong ka HSLC bat HSLC andai ki degree bat ki master degree ai ki patmi tengin dang khot application bat ngin up hadu banami resort lot kenang bang yin yo ban sam hak juga por ya ka resort te kena por ki dalam secretary jongi ba bares in ai ki jing batai banyak hak por ni kum kaseng te ni kong ni penpau ke sunu ya kaseng hi borok kuai kamtam hi MLA bedon buram belong ru iwei no kersan berba namta kaseng hi juni imbagane Kamau Sanram Constituency Welfare Organization Shillong te kini ki Shillong ki penbana nakalang juni kum kaseng nam ta kitu ki sama puli ki bawan Shekhmat ha kajing puli ki chunki lembaga exam bla pendap ya ki blayo ya garzal ke jongki bat beliau kai uso jong kijing trash tong jong ki tikini kilong kijing penbana Kamau Sanram Constituency Welfare Organization Shillong kan sam ik award ki sama puli jong Kamau Sanram Constituency bar away ka bahab ko ka thain jong Kamau Sanram Constituency kini ka kunhun kan kunthuk lang ki basyong ki basa apo shil nong ba Shillong bat kumjuro ki basyong basa hagi shnong batha bahap apo time jo Kamau Sanram Constituency da ke jingker shamlang jo MLA Kamau Sanram Constituency ba HM Shangplyang kapentip ban pelong biang ni ke jing sam kusnam cheki sama uli ki papas baha mata usnam arja apo a kata kalong ya ki bayo rupo persen kamat percentage shaneng nadu ki papas ki matric shaneng jongki secondary school living certificate SSLC ba HSLC degree
dadu ki master degree ro kumju kum ta na kalian kaseng galkar pat ya baro ki samna puli ki ba la pendap iki exam jongki bagian dun point no iki kot ki don kam ki ba kala ban pen point lambagi zerok kum ka marksheet ka bat certificate ka dor passport size ka way ka epic jongki kimi dan ni jongki pa bat kum ju ro ka number phone ya ka bangila ban phone personal nam ta jongki la karpat ban pen point ki kot ki jinon kam jongki baro hapo jong ka khasan tarik jong Julai benai Julai araja po ar ha kani ka office ka bangila pani bangila mention hang dia po rilum offset printing house kabadan ha so hajan jong office di Shillong school Shillong kumajule malau snam kani ka jing sam award iksamna puli kada ya baro ki basyong basa ha Shillong bat ki bapuli ki school hapo isnong bat hapo jong ka Mausram constituency baro way nam ta bat kani ka way kalong ka jing pentem nam ta gitu ki bapas ki degree kaseng kan ap hadu ban penmi hadu ba andalan mi ka result ka jongki but on some kusnam kerpang ru ya ka way ka school ka bapas ha ki khna jong ka SSLC ka exam jongki lamba jong usnam arja arpoa kumban chupan kan mau kani ka jing sam kusnam lasdang na usnam arja arjar khanyo kumba I president na pentem terten hendrai kini ki asnam aw arja arpo bat arja way kaseng ka klemyo ban sam ni kusnam namar ko bangitep na kadaw ka chipun thut na joga jingwan joga ni ka klam covid-19 bat menta kaseng kan sambyang ka award tangi gitu ki bapa lamba jong usnam arja arpo ar pertama jong kani ka Mausram constituency welfare organization Shillong di perpau ke jing sengeungu bat kano na didap da ke jing sukemen te nomor bangila yo ban sambyang kani ka award te kumjuru ni poro ke jing susi di halin bangila yo ya kani ka halin ka kut kani ka santarek di ngidang shna ya ki certificate baro bat ya katarik ban sam kani ka award ngin sa pun sya gitu ki samla pule ki bapa ni bakun nomor ya tarik ni patbu nomor ki pagyo ka result jo ki basta di kirero ingin sa pentip ya pi baro andala iyo ya ka result baro ingin sa pentip ngel pila pa ya ki bakun padi ka jaka ngin palang hane Shillong hi ya ki tarik padi ka jaka ron sa pentip bat andala tadi kapor bagi ka kapor te kumjurong ni pa ni paro itu ki samla ki mabsham nakot saka 100% ro bakimde bandu jikermen anda kidang lebah aku ipat usulan berkerpang itu pada penkre ru ya ka matrek ne ki penkre ru ya ka kelas 12 ne ki ru ki jipole baki dang lebah kenang bakin yo ya kena ka award ka bangi jusam ban lausna kata hi